작년에 마크 맨슨이라는 미국 작가가 우리나라를 세상에서 가장 우울한 나라라고 소개하는 동영상을 발표했습니다. За өнгөрсөн жил Марк Менсон хэмээх Америкийн зохиолч одоо манай буюу Солонгос улсыг энэ дэлхий дээр хамгийн сэтгэл готролд унсан улс хэмээн танилцуулсан бичлэгээ одоо цацсан байна. 우리나라에 있는 사회적인 압력이 너무나 크기 때문에 사람들이 불안과 우울을 경험하고 자살률도 높다는 것입니다. За манай улс буюу Солонгос улс нийгмийн дарамт маш их хүчтэй байгаа тул хүмүүс маш их сэтгэлийн төвшүүр, сэтгэлийн хямралд орж амиа хорлох одоо эрсдэл нь маш их өндөр байдаг гэсэн байна. 2023년 통계청의 발표에 따르면 한국인의 삶 만족도는 OECD 국가 38개국 중에 33위입니다. За Солонгосын статистикийн газраас гаргасан 2023 онд болохоор зарлагдсан солонгосчуудын амьдралын сэтгэл ханамж буюу OECD буюу одоо англиар Organization for Economic Cooperation and Development гэдэг буюу эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллагаас 38 орноос 33-т ч гэсэн байдаг. 반면에 우리나라의 그 자살률은 OECD 국가 중에서 1위를 차지하고 있습니다. За нөгөөтэйгүүр амиа хорлолтоороо энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөгжлийн байгууллага гэсэн одоо чагсаалтанд орж байгаа орнуудын дунд нэгдүгээрт орсон байдаг. 어린이들의 우울증 진단도 점점 늘어나고 있습니다. Үүнтэйгээр зэрэгцээд одоо бага насны хүүхдүүдийн сэтгэл гутралын одоо онш гэдэг зүйлүүд ч гэсэндээ нэмэгцээр байна. 공황장애를 호소하는 사람들도 많아지고 있습니다. Мөн одоо women самун буюу одоо олон нийтийн дунд байж чаддгүй одоо тэр зүйлүүдийг хүмүүсээс одоо өөрийгөө тусгаарлах гэх мэтлэн ийм шинж тэмдгүүд нэмэгцээр байсан. 남녀노소 할 것 없이 모두가 불안하다는 것입니다. За нас үеэс харгалзахгүйгээр бүгд төвшүүртэй байна гэсэн үг юм. 이 불안은 원인을 찾을 수 없고 어떤 불확실한 미래에 대한 불편한 감정을 말합니다. За энэ сэтгэл төвшлтийн учир шалтгаан нь болохоор тодорхойлох боломжгүй бөгөөд тодорхой бус ирээдүйн талаар таагүй мэдрэмж төрүүлэх энэ сэтгэл хөдлөлийг хэлдэг байна. 두려움은 불안과는 달리 원인을 특정할 수 있는 그런 감정입니다. За тэгвэл айдас нь болохоор сэтгэл төвшүүрээс ялгаатай нь болохоор тодорхой шалтгаан байж болох шалтгаан байгаад түүнээсээ сэтгэл хөдлөлийг мэдрэхийг хэлж байгаа маа. 이 불안과 두려움 모두 불쾌한 감정이지요. За тэгвэл сэтгэлийн төвшүүр айдас нь хоёулаа тааламжгүй сэтгэл хөдлөл тийм үү? 이 불면증 같은 다른 문제를 야기하기도 합니다. Мөн нойргүүдэл гэх мэт бусад асуудлуудыг хүртэл үүсгэж болдог ба. 이 불안과 두려움에서 기인하는 또 다른 문제점은 잠재력을 발휘하지 못하는 것입니다. За энэ сэтгэлийн төвшүүр айдсаас үүдэлтэй өөр нэг асуудал бол боломжоо ашиглаж чадахгүй байдал юм аа. 이 주인이 외국에 가면서 종들에게 자기 소유를 맡겼습니다. За нэг эзэн нь болохоор одоо гадаад руу явахдаа эд хөрөнгөө зарц нартаа үлдээсэн баг. 종들의 재능에 따라서 5달란트, 2달란트, 1달란트를 나누어 주었죠. Тэдний чадварт нь тааруулаад тус бүрд нь одоо 5 талант мөн одоо 2 талант, 1 талант гэх мэтчлэн одоо өгсөн баг. 이 5달란트 받은 종이랑 2달란트 받은 종은 열심히 일해가지고 그것을 더 남겼습니다. За энэ 5 талант, 2 талантыг авсан одоо хүмүүс нь зарцнаар нь болохоор маш шаргуу ажиллаад түүнийгээ илүү их ингээд өсгөж бүтээсэн баг. 그런데 1달란트 가진 사람은 그것을 땅에 감추어 두었다가 그냥 가지고 왔습니다. За харин 1 талант авсан зарц нь болохоор түүнийгээ газарт нугаад түүнийгээ одоо буцаагаад олоод авчирсан баг. 그러면서 하는 말이 주인이 굳은 사람이기 때문에 두려워서 그렇게 했다는 것입니다. Тэгээд тэр хүний хэлсэн үг нь
болохоор эзэн маань маш хатуу хүн байсан учраас би айгаад тэгсэн гэж хэлсэн байдаг. 이 한 달란트 받은 사람은 그에게 있는 잠재력을 전혀 사용하지 않고 묵혀두었습니다. За энэ нэг талаанд авсан хүн өөртөө байгаа боломжоо ашиглаагүй унтаа байдалд оруулсан гэсэн. 그 사람이 한 달란트 받은 거 보니까 재능도 없고 그리고 다른 사람보다 적게 받았으니까 아무래도 상관없지 않나요? 이렇게 말을 할 수도 있습니다. За тэр хүн нэг ч авьяасгүй бусад хүмүүсээс бага цалин авдаг болохоор хамаагүй биздээ гэх мэтлэн хэлж болно. 그런데 1달란트가 얼마인지 아시나요? За тэгвэл нэг одоо талант гэдэг нь болохоор авьяас чадварыг хэлж байгаа байхгүй юу? За нэг талант гэдэг нь болохоор өнөөдрийн үнэлэмжээр хэд гэж бодож байна та бүгд? 1달란트는 지금 가치로 환산하면 38억 정도 된대요. За тэгвэл тэрийг өнөөдрийн үнэлэмжээр ойролцоогоор 3.8 тэрбумтай тэнцгээр хэмжээний үн өртөгтэй гэж. 엄청 큰 돈이죠. Энэ болохоор маш үнэтэй шүү дээ тий. 그러니까 주인이 볼 때 이 사람은 능력이 없는 사람이 아니었던 거예요. За тэр эзэн харахтаа энэ хүн маш их тийм чадваргүй хүн бол биш байсан. 그렇지만 이 한 달란트 받은 사람은 주인에 대한 두려움 때문에 재능도 기회도 모두 다 놓쳐버린 것입니다. Гэвч эзнээсээ айсандаа энэ талантаач ашиглахгүй авьяас чадвараач боломжооч алдсан баг. 불안과 두려움을 다스리지 못하는 삶은 하나님께서 기뻐하시는 삶이 아닙니다. За сэтгэлийн төвшөөр айцаа дарж чадахгүй амьдрал бол Бурхны таалалд нийцэх амьдрал биш юм аа. 예수님께서 이루신 구원은 총체적인 구원입니다. За Есүсийн гүйцэтгэсэн аврал бол цогц аврал юм аа. 예수님께서는 십자가에서 우리의 죄를 용서하셨을 뿐만 아니라 우리를 몸의 질병, 마음의 질병으로부터 치유하셨습니다. За Есүс цаашлмаа дээр бидний нүглийг уучлаа зогсохгүй бидний бие мах бодийн болон сэтгэлийн өвчнөөс эдгээсэн. 우리에게 주신 모든 것을 활용해서 최선의 삶을 살 길을 여신 거지요. Тэрээр бидэнд өгсөн бүхнээ бүрэн дүүрэн ашигласнаар бидний хамгийн сайхан амьдралын замыг нээж өгсөн гэсэн. 오늘 말씀을 통해서 예수님의 평안을 얻고 불안과 두려움이라는 마음의 질병으로부터 자유케 되시기를 원합니다. За өнөөдрийн үгээр дамжуулан та бүхэн Есүсийн амар амгалан хүлээн авч сэтгэлийн төгшөөр, айдас зэрэг сэтгэл санааны болон сэтгцийн өвчнөөсөө ангижирч хамгийн сайхан амьдралаар амьдрах хүчийг олж аваасай хэмээн би өрөөж байна. 잠재력을 다 발휘하고 최선의 삶을 살 수 있는 힘을 얻기를 축복합니다. 네, 그 불안과 두려움은요. 아담과 하와의 타락 이후에 인간과 함께 했다고 해도 과언이 아닙니다. За Адам Эва хоёрыг унснаас хойш сэтгэлийн төвшөөр айдас нь болохоор хүмүүст байсаар ирсэн гэвэл хэтрүүлэг болохгүй. 그때부터 계속 있었던 거예요. За тэгвэл тэр үеэс ахуулаад байсан гэсэн үг юм. 무엇이 우리를 두렵게 하고 불안하게 합니까? За биднийг юу түгшээж айлгадаг вэ? 이 불안과 두려움은 우선 걱정하고 근심하기 때문에 발생합니다. За нэгдүгээр бидний санаа зовж буй бухимдаж буй учраас сэтгэлийн төвшөөр айдас үүсдэг аа. 이 걱정하고 있는 어떤 일이 실제로 일어날 것 같아서 두려움에 빠지는 거예요. Бидний санаа зовж байгаа зүйл үнэхээр биелэх болно гэдэгт итгэдэг учраас бид айдаг байгаа. 뭔가 비극적인 상황이 생겼을 때 나에게 대처할 능력이 없다고 생각하면 불안해집니다. За ямар нэгэн эмгэнэлт явдал тохиолдоход би өөрийнхөө хүчээр ялан дийлж чадахгүй хэмээн боддог болохоор түгшиж эхэлдэг байна. 이 걱정과 근심은 인간에게서 평안을 빼앗아 갑니다. Энэ санаа зовол төгшөөр нь хүмүүсийн амар амгалан алдагдуулдаг байна. 예수님은 십자가에 달리시기 전에 제자들과 마지막 식사를 하셨어요. За Есүс цовлогдохоосоо өмнө шавнартайгаа сүүлийн хоол буюу сүүлийн зоог барьсан байгаа. 그때 제자들은 예수님께서 떠나실 거라는 말씀을 하시는 걸 듣고 큰 충격을 받았습니다. Есүс тэднийг орхиж байгааг хэлэхэд шавнаар нь одоо маш их зочирдсан байна. 제자들은
예수님이 이스라엘을 로마의 손에서 구원하실 거를 기대했어요. За шавнар нь Есүс Израилийг Ромын гараас чөлөөлнө гэж найдаж байсан байгаа. 그런데 예수님이 떠나시면 그들이 얻을 것이 아무것도 없었습니다. Хэрвээ Есүс явах юм бол тэдэнд хожих зүйл огт байхгүй. 너무 허탈하고 장래가 두려운 거예요. Бас хоосон мэдрэмж төрж ирээдүгээс айж эхлэх ба. 그들은 예수님께서 우리 죄를 용서하시기 위해서 십자가에 달리신다는 것을 알지 못했습니다. Есүс бидний бүх нүглийг уучлахын тулд цовлогдсон гэдгийг тэд мэдээгүй ба. 예수님은 죽으셔야지 부활하실 수 있고 영광을 받으시는 거예요. Есүс алдаршуулахын тулд өөхөх ёстой байв. 부활하신 다음에 승천하셔야지 성령님을 보내실 거예요. 그들은 하나님의 계획도 모르고 예수님도 믿지 못해서 근심과 걱정을 갖게 되었습니다. За Есүс болохоор алдаршуулахын тулд өөхөх ёстой байсан байгаа. Тэгээд тэр дахин босож тэнгэрт гарч Есүсийн ариун сүнсийг илгээсэн ба. 우리가 세상을 바라보면은요. 근심하고 걱정한 일밖에 없습니다. За бид болохоор дэлхийн ертөнцийг харахад санаа зовол мөн одоо түгшүүрнээс өөр зүйл байдаг байгаа. 우리는 근심과 걱정을 내려놓아야 합니다. Бид нар болохоор тэр сэтгэлийн зовнил, санаа зовнилоо орхих хэрэгтэй. 우리가 하나님을 완전히 신뢰하지 못할 때 또 우리는 불안하고 두렵습니다. За хоёрдугаард бид бурханд бүрэн итгээгүй учраас санаа зовж айж байдаг байгаа. 근데 하나님께서 우리의 생명과 우리의 인생을 책임지신다는 것을 믿으면 어떨까요? 우리는 마음이 편할 것입니다. Хэрвээ бид бурханд бидний амьдрал, бидний одоо амьдралыг хариуцдаг гэдэгт итгэдэг болох юм бол бидний сэтгэл амар амгалан байх болно. 이 사라는요. 자녀를 주실 거라는 하나님의 말씀을 온전히 신뢰하지 못했습니다. За Сара болохоор хүүхдээ болно гэсэн бурхны амлалтанд бүрэн итгэдэггүй байсан байгаа. 그래서 불안한 나머지 자신의 종 하가를 통해서 자녀를 얻었습니다. Тэгээд тэрээр маш төгсвөртэй санаа зовсон учраас өөрийнх нь одоо зарц буюу хагаараар дамжуулан хүүхэдтэй болсон байгаа. 그 다음에 사라 자신이 이삭을 낳은 다음에도 불안하고 두려웠어요. Тэгээд Сара өөрөө Исаакийг төрүүлснийхаа дараа ч гэсэндээ санаа зовж айж байсан. 그래서 이스마엘이 사라의 아들 이삭을 놀리니까 아예 하갈과 이스마엘을 내쫓았습니다. Тэгээд хагаарын хүүхэд буюу Ишмаэл нь Сарагийн хүү Исаакийг шоолоход одоо хагаар Ишмаэл хоёрыг одоо гэрээсээ хөөн гаргасан ба. 이 반면에 다니엘은 사자굴에 던져졌지만 하나님을 온전히 신뢰했습니다. Үүний зэрэгцээгээр Даниэлч гэсэндээ арслангийн үүрэнд хаягдсан ч гэсэндээ бурханд бүрэн итгэсээр л байсан. 이 사자와 함께 있었지만 무사히 나올 수 있었어요. тэрээр арслантай байсан ч гэсэн 9 түүний үрнээс гарч чадсан. 하나님께서 우리를 돌보시고 책임지시는 것을 믿을 때 우리는 불안과 두려움으로부터 자유로울 수 있습니다. За бурхан бидний төлөө санаа тавьж бидний төлөө хариуцлага хүлээдэг гэдэгт итгэх үед бид төгшөөр айцгүй болдог. 이 하나님 안에서 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 믿기 원합니다. За бурханд бүх зүйл сайн сайхны төлөө ажилдаг гэдэгт хамтдаа итгэцгээе. 예, 제가 지금 평안을 방해하는 요소로서 이 말씀드렸죠. 걱정과 근심. 무엇 때문이었다고요? За амар амгалан үгүй болгодог зүйлс болохоор сая дурдсан зүйлсүүдийг оруулж байгаа шүү дээ, тий? 네, 걱정과 근심 때문에 평안을 잃어버리고 또 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 불안하고 두렵습니다. За санаа зовол төгшөөр мөн хоёр дахь нь болохоор итгэж чадахгүй байдаг учраас амар амгалангаа алддаг гэж хэлж байна. 이 세 번째는요. 우리가 불안하고 두려운 세 번째 이유는 죄 때문입니다. За гурав дахь нь болохоор гим нүгэл байгаа. 이 도둑이 제발 저린다는 우리말 속담이 있습니다.
За 도둑이 제발 저린다. За учир нь өдөр шөнөгүй таны мотор намайг хүн дээр дарж шүүсмэн 그냥 넘어가요. 이 죄를 지은 사람이 자기 잘못이 드러날까봐 두려워하는 모습을 나타냅니다. за одоо тудуугийн цээ барал жоринда гэдэг нь болохоор одоо хулгайч өөрийнхөө хөлд орооцолтно гэсэн утгатай үг байгаа. Энэ болохоор Солонгос ардын үг байгаа. За тэгвэл гим нүгэл хийсэн хүн өөрийнхөө одоо хийсэн гим нүглээсээ айдаг гэсэн үгийг илэрхийлж байгаа. 이 죄를 지으면 양심의 가책을 느끼고 평안을 잃어버리는 거죠. За гим нүгэл хийх юм бол өөрийнхөө хүн чанарт зулгаагдаад амар тайван байж чаддгүй гэсэн. 이 다윗이 범죄한 다음에 회개하지 않을 때 뭐라고 고백했냐면요. 여름 가뭄에 마름 같은 고통이 있었다 이렇게 고백했어요. За Давид гим нүгэл хийснийхаа дараа одоо өөрийнхөө гим нүглийг намжилж чадахгүй байх үедээ ингэж хэлсэн байдаг. Энэ нь болохоор учир нь өдөр шөнөгүй таны мотор намайг хүн дээр дарж шим шүүс минь зуны ганд хатсан буюу 셀라 гэж бичсэн байдаг. 이 가롯 유다는 예수님을 은 30에 팔았어요. 그래놓고 마음이 괴로워서 목매달아 죽었습니다. За Искорит Юда болохоор Есүсээс 30 мөнгөний төлөө урвсан боловч тэр маш их шаналж өөрийгөө дүүжилж нас орсон байдаг. 이 죄를 짓고 하나님과 원수가 되면 평안을 잃어버립니다. Нүгэл үлдэж Бурхны дайсан болох үед амар амгалан алддаг байгаа. 여러분, 두려움과 불안이 우리 마음속에 있을 때 어떠신가요? 우리 마음이 마치 폭풍이 부는 바다와 같습니다. За бидний зүрх сэтгэл айдас төгшүүртэй байх үед бидний оюун ухаан яг л одоо маш шуургатай далай мэт байдаг тийм үү? 근데 반면에 우리 마음이 파도라고는 전혀 없는 잔잔한 호수와 같을 때가 있죠. За нөгөө тэгвэл бидний оюун ухаан огт долгионгүй намгун нуур мэт байх үе хүртэл байдаг. 바로 예수님의 평안이 우리를 주장할 때입니다. Энэ нь болохоор Есүсийн амар амгалан биднийг шаарддаг үе байгаа. 예수님은 우리에게 평안을 주십니다. Есүс биднэрт амар амгалан өгдөг. 그럼 예수님이 주시는 평안은 어떤 것일까요? Тэгвэл Есүсийн өгсөн амар амгалан юу юм болоо? 예수님의 평안은 세상이 줄 수 없는 평안입니다. Есүсийн өгсөн одоо амар амгалан болохоор энэ хорвоогийн өгж чаддаггүй амар амгалан юм аа. 이 환경과 상황과 상관없이 갖게 되는 마음의 안정을 말합니다. За энэ нь болохоор одоо нөхцөл байдал, цаг хугацаа эдгээр зүйлүүд ерөөсөө хамаарахгүй зөвхөн зүрх сэтгэлд одоо аюулгүй байдаг тэр амар амгалан хэлж байгаа. 의심이 없고 영적이고 영원한 평안입니다. За ямар нэгэн эргэлзэх зүйл байхгүй сүнслэг мөнхийн амар амгалан хэлж байгаамаа. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강입니다. Бүх зүйлээс дээр гарсан одоо Бурхны амар амгалан хэлж байгаамаа. 이 예수님의 평안은 의로움에서 오는 평안입니다. За энэ Есүсийн одоо амар амгалан болохоор зөв шударга байлаас ирдэг амар амгалан юм аа. 예수님께서는 벌거벗겨지신 채 십자가에 달려서 조롱당하셨습니다. За Есүс нүцгэн заалмай дээр ингээд хүмүүст шоологдож байсан. 그렇지만 당당하셨습니다. Гэхдээ тэрээр өөртөө итгэлтэй байсан байгаа. 죄가 없으셨기 때문입니다. Яагаад вэ гэхээр тэрээр гим нүгэлгүй байсан учраас тэр юм аа. 우리도 죄를 용서받을 때 평안을 얻을 수 있습니다. За бид гэсэндээ нүглийн уучлалыг хүлээн авснаар одоо амар амгалан олж чаднаа. 그러니 저와 여러분은 어떤 죄라도 회개해야 하겠습니다. За тэгвэл та болон бид ямар ч жижиг нүгэл байсан тэр нүглээ намжлах ёстой. 70번씩 7번이라도 용서하시는 하나님께서 용서해 주실 것입니다. 77 дахин уучлдаг бурхан чамайг өршөөнө. 예수님께서 십자가의 보혈로 씻어 주실 것입니다. Есүс өөрийнхөө загалмайн цусаар одоо чиний нүглийг угаах болно.
그것이 바로 십자가의 능력입니다. Энэ нь болохоор загалмайн хүч юм аа. 두 번째로 예수님의 평안은 하나님의 뜻을 이루며 누리는 평안입니다. За хоёр дахь нь болохоор Есүсийн амар амгалан бол Бурхны хүслийг биелүүлснээр ирдэг амар амгалан юм аа. 이 십자가를 지는 것은 예수님께도 힘들고 어려운 일이었어요. За загалмайг үүрэх нь Есүсийн хувьд бас хэцүү хүнд зүйл байсан. 그렇지만 인류 구원이라는 하나님의 뜻을 이루는 사역이었기 때문에 예수님께서는 평안하셨습니다. Гэсэн хэдий ч энэ хүн төрлөختнийг аврах Бурхны хүслийг биелүүлэх даалгавар байсан тул Есүс одоо амар амгалан байсан баг. 하나님의 뜻을 이루는 것은요, 바로 저와 여러분이 있어야 할 곳에 있고 해야 될 일을 하는 것입니다. За Бурхны хүслийг биелүүлэх гэдэг нь болохоор та бид болохоор Бурхны хүслийг биелүүлэхийн тулд байх ёстой газараа хийх ёстой зүйлээ хийх явдлыг хэлж байгаа юм аа. 우리 교회는 부르심을 매우 강조합니다. За манай цуглаан болохоор дуудлага буюу одоо Бурхнаас биднийг дуудаж байгаа дуудлагыг илүү чухалчилдаг байгаа. 하나님의 자녀가 되는 것, 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되는 것이 바로 그 부르심의 첫 번째입니다. За эхний дуудлага бол Бурхны хүүхэд болох явдал байгаа. 예수님을 믿고 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 되어야 되는 거죠. За Есүст итгэж нүглийн уучлалыг хүлээн авч Бурхны хүүхэд болох ёстой гэсэн үг тийм үү? 두 번째 부르심은 하나님께서 우리에게 주시는 할 일입니다. За хоёр дахь дуудлага нь болохоор Бурхны бидэнд өгсөн одоо тэр хийх ажлыг хэлж байгаа юм. 하나님께서는 우리를 하나님 나라의 동역자로 부르셨어요. За Бурхан биднийг өөрийн хаан дуусан хамтран ажиллахаар дуудсан буюу одоо орчуулагч мэт одоо биднийг дуудсан баг. 바르마가 저의 동역자죠. За би болохоор одоо цуглааны орчуулагч тийм үү? 지금 제가 설교할 때 통역을 하는 이 동역의 관계에 있습니다. За тэгвэл би ингээд номлол хийж байхад та бүгд ингээд монголоор орчуулж өгж байгаатай ингээд хоорондоо холбоотой байгааз. 근데 우리가 이 세상의 모든 영역에서 하나님 편에 서서 해야 될 일이 있다는 거예요. За тэгвэл бид нар энэ дэлхийн аль хэсэгт ч энэ дэлхийн аль хэсэгт ч Бурхны тал зогсоод хийх ёстой ажил гэж байдгаа гэсэн. 그게 바로 하나님의 동역자입니다. За тэр зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхны орчуулагч гэсэн үг. 우리가 부르심을 따라 살 때 평안합니다. За бид нар дуудлагынхаа дагуу амьдрах үед амар амгалан мэдэрдэг байгаа. 근데 하나님의 뜻을 이루는 삶, 부르심대로 사는 삶은 우리가 성령 충만할 때 살아낼 수 있습니다. За тэгвэл Бурхны хүслийг биелүүлж Бурхны дуудлагын дагуу амьдрдаг амьдралыг ариун сүнсээр дүүрэх үед одоо амьдрч мэдэрч болно гэсэн. 다시 말해서 성령 충만함을 받아야지 우리가 평안을 누린다는 거예요. За өөрөөр хэлбэл сэтгэлийн амар амгалан эдлэхийн тулд бид ариун сүнсээр дүүрэх ёстой гэсэн. 성령 충만은요. 성령님께서 우리의 내면 세계를 다스려 주시는 것입니다. Ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг нь ариун сүнс сэтгэлийн дотоод ертөнцийг захирах үе юм аа. 그래서 부활하신 예수님께서 제자들에게 샬롬 평안이 있을지어다 이렇게 인사하시고서 곧바로 성령을 받아라 이렇게 축복하셨어요. За тиймээс одоо дахин амьсан Есүс шавнартаа шалом амар амгалан та нарт хамт байх болтугай гэж мэдлээд ариун сүнсийг хүлээн аваа гэж хэлсэн тийм ишлэл байдаг байгаа. 이 구약 시대 사울 왕은요. 성령이 그에게서 떠난 다음부터 불안과 우울증에 시달렸습니다. За хуучин гэрээний үед байсан хаан Саул болохоор ариун сүнсийг өөрийг нь орхисон цагаас хойш одоо сэтгэл зүйн төгшөөр сэтгэлийн хямралд орсон баг. 그는 왕으로서의 역할을 제대로 감당하지 못했어요. За тэрээр хааныхаа үүргийг зохих ёстойгоор биелүүлж чадаагүй байгаа. 그것을 다스리기 위해서 하나님의 영으로 충만한 다윗한테 수금을 연주해 달라고 해서 평안하도록 애썼죠. За үүнийг удирдахын тулд Бурхны сүнсээр дүүрсэн одоо Давид инх тайвныг авчрахын тулд босоо ятаг тоглоод
Тэгсэн ч одоо Давид ариун сүнсээ дүүрсэн тул тэрээр илүү зоригтой болоод альва хямралын үе болов сэтгэлийн амар амгалан хадгалдаг байсан баг. 이 다윗은 성령 충만을 받을수록 더욱 담대해지고 또 어떤 위기 상황이 찾아오더라도 마음의 평안을 유지했습니다. Тэгээд Давид болохоор маш одоо ариун сүнсээр дүүрэн байсан учраас бүх зүйлийн урд одоо зоригтойгоор зогсоод одоо бурхантай байгаа учраас амар тайван гэдэг зүйлийг өөрийнхөө амьдралаар мэдэрч байсан ба. 그래서 어려운 상황을 극복하고 하나님께서 부르신 대로 왕이 되어서 이스라엘을 정치적으로 안정시켰습니다. Тэрээр хүнд хэцүү нөхцөлд байдгийг даван туулаад бурхны дуудсан ёсоор хаан болоод Израиль улсыг төрийн хувьд тогтворжуулсан баг. 이 복음서를 보면요, 예수님의 제자들은 성령을 받기 전에 불안과 두려움으로 떨었습니다. За сайн мэдээнээс уншихад болохоор Есүсийн чамнаар болохоор ариун сүнсийг хүлээн авахаас өмнө айдас төгшөөртэй байсан баг. 근데 성령 충만함을 받은 다음부터 달라졌어요. Гэвч ариун сүнсээр дүүрснийхаа дараа тэд нэр өөрчлөгдсөн баг. 제자들은 어떤 위협과 핍박에도 굴하지 않고 평안한 마음으로 복음 전파라는 그들의 사명을 감당했습니다. За тэд альва одоо аюул занал хийлэл хавцлагт одоо ерөөсө бууж өгөөгүй харин сэтгэлийн амар амгалангаар сайн мэдээг түгээх одоо эрхэм зорилгоо биелүүлсэн гэсэн. 또 우리가 성령 충만할 때 성령께서는 우리의 말과 생각과 행동을 새롭게 하세요. За бид нар ариун сүнсээр дүүрэх үед ариун сүнс бидний үг, бодол, үйлдэлийг шинжилдэг байна. 육신대로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살게 하면서 또 영으로 살게 하죠. За бид нар өөрийнхөө одоо бие махбодын хүсэл, ачаал тэдгээр зүйлүүдэд орхиод бие махбодынхаа тэр зүйлүүдийг орхиод бурхны хүслийн дагуу одоо сүнсээрээ амьдрахыг зөвшөөрч. 그럴 때 평안이 옵니다. Тэр үед одоо амар амгалан ирдэг гэсэн. 혹시 평안하지 않고 불안과 두려움을 느끼십니까? За та бүгд тав тухгүй төгшүүртэй санаа зовлтой айдас төрж байна уу? 그렇다면 죄를 회개했는지 성령 충만한지 하나님의 뜻대로 살고 있는지 스스로를 돌아보아야 합니다. За тийм бол та үнэхээр өглөө намжилсан уу? Мөн ариун сүнсээр дүүрсэн үү? Мөн бурхны хүслийн дагуу амьдарч байна уу эсгээ та өөрийгөө иргэнийг хараарай гэж хүсье. 세 번째로 예수님의 평안은요, 믿음으로 누리는 평안입니다. За гурав дахь нь Есүсийн амар амгалан итгэлээр дамжуулан амар амгалан байх юм аа. 예수님은 고난의 길을 가시기 전에 사람들이 다 떠날 것을 아셨습니다. Есүс болохоор зовлон зүдгүүр орхосоо өмнө одоо бүх хүмүүс өөрийг нь орхино гэдгийг Есүс мэдэж байсан байгаа. 실제로 예수님을 배신하지 않겠다고 말했던 베드로조차 예수님을 배신했습니다. Бодит байдал дээр эзнээс урахгүй гэж хэлж байсан Петр хүртэл Есүсээс урвсан байдаг. 그렇지만 예수님께서는 하나님을 신뢰했습니다. Гэвч Есүс бурханд итгэсэн байгаа. 하나님께서 함께 하심을 믿으셨습니다. Бурхан Есүстэй хамт байгаа гэдэгт тэр итгэсэн байгаа. 저와 여러분도 하나님을 신뢰할 때 평안을 얻을 수 있습니다. Та бид бүгд бурхан найдсан цагт амар амгалан олж чаднаа. 이사야서 26장 3절은 이렇게 말씀합니다. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다. За Исая 26-гийн 3 дээр танд итгэдгийн улмаас санаа бат хүмүүнийг та амар амгалан байлгана гэж бичсэн байдаг. 이 하나님을 신뢰하는 사람은요, 기도합니다. За бурханд итгэдэг хүн залбирдаг. 이 위기와 어려움을 만나서 걱정, 근심이 들고 두려움과 불안을 느낄수록 더욱 기도합니다. За хямрал хүндрэл тулгарх тусам бид санаа зовж төгссөн айдастай тавгэрх илүү их залбирдаг байна. 염려하지 않고 기도하되 감사한 마음을 갖고 기도합니다. Санаа зовлгүй залбиран харин одоо тэр зүйлдээ талархал гэдэг зүйлийг хайгаад залбирдаг байна. 그게 바로 주님께서 우리에게 말씀하신 거죠. 아무것도 염려하지 말고
오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. За энэхүү Есүс хэлсэн байдаг те Библиэлд юунд ч бүү санаа зов харин альвай зүйл залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтэд Бурханд мэдвэл бүх оюун ухааныг давах Бурхны амар амгалан та нарын сэтгэл санааг Есүс Христ дотор хамгаална гэж бичсэн байдаг. Энэ нь болохоор Филиппой 4:6-аас 7 дээр бичсэн байдаг ишлэл байна. 기도할 때 평안을 주십니다. Бид залбирах үед бидэнд амар амгалан өгөгддөг байгаа. 그리고 기도할 때 말씀으로 응답해 주십니다. За бид залбирах үед Бурхан үгээрээ дамжуулан хариулдаг байгаа. 이 바울이 지중해에서 광풍을 만나서 그가 탄 배가 파선했습니다. За Паул хөлөг онгоцон дээр газрын дунд тэнгисийн шуурганд сүрсэн байгаа. 바울은 기도하다가 하나님의 말씀을 받고 평안해졌습니다. За Паул залбирж байгаад Бурхны үгийг аваад амар амгалан болсон байгаа. 그리고 두려움에 떨고 있는 다른 사람들에게도 하나님의 말씀과 그 평안을 나누어 주었습니다. Тэгээ тэрээр тэр үед өөрөөс нь гадна айж чичирж байсан бусад хүмүүст өөрийнхөө хүлээн авсан амар амгалан хуваалцсан байгаа. 이 하나님을 신뢰하기 위해서 말씀이 너무나 중요해요. Бурханд итгэхэд үг маш чухал юм аа. 우리에게는 이미 기록된 하나님의 말씀인 성경이 있습니다. За бидэнд Бурхны бичигдсэн үг болох Библи аль хэдийн байгаа шүү дээ, тэ? 기도할 때 하나님께서 성경 말씀 중에서 우리에게 꼭 필요한 말씀을 알려주십니다. Бидний залбирах үед Бурхан бидний зүрх сэтгэлд хамгийн хэрэгтэй Библийн үгсийг бидэнд өгдөг байна. 이 상황이 바뀌지 않아도 말씀이 임하면 평안해지는 거예요. Нөхцөл байдал ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй ч гэсэн үгийг би ингээд хараад авах үед амар амгалан миний дотор ирдэг гэсэн үг. 그러니까 우리는 성경도 가까이 해야 합니다. Тийм ч учраас бид нар Библиэд ойр байх ёстой юм аа. 여러분 우리가 잘 아는 찬송가가 하나 있습니다. За бидний сайн мэдих нэгэн дуу байдаг байгаа. Магдалины дуу. 내 평생에 가는 길. Миний амьдралын минь зам. 네. 이런 찬양인데요. 그거를 예, 원래는 이거를 이제 무반주지만 불러보려고 했는데 부르죠 뭐. 네, 한번 같이 불러보시겠습니다. 가사가 이렇죠. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지, 네, 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 한번 우리가 작은 목소리로라도 불러보도록 하겠습니다. За энэ нэг дуу байдаг. Энэ болохоор миний амьдралын явах зам гэдэг нэртэй дуу байгаа. Энэ дууг хайлтган хамтдаа магтцгаая. 무반주지만 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 내 영혼 평안해 평안해 내 영혼 평안해. 우리가 다음 주에 또 찬양 시간에 부르기를 원하는데요. За энэ Магдалины дууг дараа 7 хоногийн мөргөлийн Магдалины цаг дээр бас хамтдаа дуулахыг хүсэж байна. 1절밖에 안 불렀지만 주님의 평안이 우리를 감싸는 것 같지 않습니까? Нэг бадаг л дуулсан мөртлөө Бурхны эзний амар амгалан биднийг яг тэрвэрж өгж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн үү? 이 곡에는 숨겨진 이야기가 있습니다. За энэ дуунд нуугдсан нэг тийм түүх гэх юм уу тийм зүйл байдаг байгаа.
미국에 스패포드라는 장로님이 있었어요. За Америкт Саппорт гэдэг одоо нэг ахлагч байсан байгаа. 그는 변호사였고 아이가 5명이었습니다. Тэр хүн болохоор хуульч мэрэгжилтэй 5 хүүхэдтэй байсан байгаа. 아들이 4살이 되던 해에 폐렴으로 죽었습니다. За одоо хүүхэд нь 4 нас хүрэх үедээ одоо уушигны хорт хавдраар нас орсон байдаг. 그리고 이 가정이 시카고에 살았는데 몇 달이 지난 다음에 시카고에 불이 난 거예요. 그래서 전 재산을 잃었습니다. За энэ хүүхэд нь нас орсны дараа хэдэн сарын дараа одоо Чикагод амьдардаг байсан байгаа. Тэгээ Чикагод гал гараад одоо гал гарсан тэр галаас болоод эд хөрөнгөө алдсан байгаа. 그는 남은 가족의 마음을 위로하고 싶어서 유럽으로 여행을 가기로 합니다. Тэгээ тэрээр одоо өөрт үлдсэн гэр бүлийнхнийхээ зүрх сэтгэлийг тайвшруулахын тулд тэрээр Европ руу аялахаар шийдсэн байна. 근데 이 장로님에게 때마침 일이 생겨서 그는 나중에 출발하기로 하고 부인과 딸 4명이 배를 탔습니다. Яг энэ үед болохоор одоо энэ ахлагчид гинтийн нэг ажил гараад одоо өөрийнхөө гэр бүлийг төрүүлж явуулаад араас нь явхаар одоо гэр бүлийнхнээ онгоцон сулгасан байна. 근데 그들이 탄 배가 파선하고 침몰해 버린 거예요. Тэгсэн чинь одоо гэр бүлийнхийнх нь төрүүлээд суусан усан онгоц нь эвдрээд живсэн байна. 그리고 딸 4명이 세상을 떠났습니다. Тэгээд одоо харамсалтай нь түүний 4 охин нь одоо энэ хорвоо дэлхийгээс одсон байгаа. 아까 그 찬양이 바로 혼자서 살아남은 아내를 만나러 가는 중에 이제 장로님이 그 사고 현장을 배를 타고 지나갈 거죠. 그러면서 그때 가판에 앉아서 지은 시입니다. За тэгээд энэ ахлагч маань тэр онгоцны ослоос ганцаархнаа амьд үлдсэн их нэртэйгээ уулзахаар одоо сэтгэл төгссөн араас нь явж явах үедээ саяны бидний дуулсан тэр дууны үгийг бичсэн байдаг. 다 잃어버렸어요. 그렇지만 주님이 주시는 평안을 맛보았습니다. Бүгдийг нь орхисон бүгд ингээд намайг орхисон. Гэхдээ бурхан намайг амар амгалан байлгаж байна. 세상이 줄 수 없는 평안이었습니다. Дэлхийн ертөнцийн өгөөгүй амар амгалан. 여러분, 우리가 믿는 예수님은 평안을 주시기를 기뻐하시는 분이십니다. За бидний итгэдэг Есүс болохоор амар амгалан өгтөө баярладаг нэг юм аа. 이 평안은 주님이 주시는 축복이에요. Энэ амар амгалан гэдэг зүйл болохоор их эзний өгсөн айдслал буюу ивэл юм аа. 평안을 너희에게 주노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. Амар амгалан би чамд үлдээнч амар амгалан танд өгч байна. 우리 모두 예수님이 주시는 하늘의 평안, 심령의 평안을 선물로 받으시기를 바랍니다. Бид бүгдээрээ Иесусийн өгсөн Тэнгэрийн амар амгалан, сэтгэлийн амар амгалангийн бэлгийг одоо хүлээн аваасай гэж хүсэж байна. 예수님의 평안으로 두려움과 불안을 내쫓고 주님이 주신 삶을 충만하게 살아내는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. За Есүсийн амар амгалангаар одоо сэтгэлийн төгшүүр, сэтгэл санааны одоо хэцүү байдал тэр зүйлүүдээ бүгднийг хөөн зайлуулад их эзний бидэнд өгсөн амьдралаар амьдарсан та болон бид бүгд байгаасаа хэмээн Есүсийн нэрээр юрон ажиллаж байна. 우리 이 시간 함께 기도할 때 예수님의 평안을 우리 가운데 주시옵소서. 그래서 두려움과 불안을 내쫓고 우리 안에 있는 잠재력을 다 발휘하며 주님 주신 충만한 삶을 살아내게 하소서. 이렇게 기도하도록 하겠습니다. За бид нэрийн цагт хамтдаа залбирахдаа эзэн бурхан минь 그냥 기도하겠습니다. за энэ цагт бүгдээрээ хамтдаа залбирахдаа амар амгалан гэдэг зүйл бурхан тантай хамт байгаад мөн танд итгээд бүх зүйл дээр хамт байхад тусалж өгөөрэй хэмээн хамтдаа залбирцгаая.